نام خدا مزن دلوان اون همه بخیراتن سرچاوا سپاس به خدا مزن سپاس به پیشمرگیت قهرمان و فرماندهت قهرمان کدوی روژا دیروکی دا داستان که مزن هاتا تومار کرن سر دست وان قهرمانا و اصلیر الشنگار مزگینیا رزگار کرنا شنگار گل کردستان راد گینم پیروز بیت افسر کفنل گل کردستان و خانواده شهیدت قهرمان و بطایبتی خشک و برایت مید ازدی اف داستانه هاتا تومار کرن خوینا جماره یک پیشمرگیت قهرمان جه شهیدا به حشتا برین انشاءالله و ایویا چاک بینوک و زود کم بو بریندارا گلی کرد قهرمان گلی کردستانه ما وعد دا و ما وعد خوب جینا افرو امیل شنگاره تایبتی بو خوشکو براید میت ازدی اثبات به کوان همه گلی کردستانه پشتو پناهوانه او بتنه نینه و اثباتش به کو ازدی بشکی رسنن لگل کردستانه افرو هر تاگه که ازدی بلا سری خوب بلند کتن و یه بمند بید بلا باوری بخواه بید و هر کچه که ازدی بلا بدنگه که بلند هوار کت ببیجید از کچه کردانم هیما شرف و برخودانم طولا وان هاتا وکرن و سرکفنه طولا پیشمرگا مردایتیه نه طولا اکا نامردی زور مردانه طولا همه خوشکو برایت ازدی وکر لیره دست پیوید زانم سپاسیه که گرم سپاسیه که گرما امریکا بکم بو او پشتیوانی آسمانی که بو مکری هر وها سپاسیا هزت او پیمانا بو پشتیوانی وان و زورا کاریگر بو و سپاس هم میدیوشت کم یا خومالی و یا دروش چون که رول خوب باشی دید دوینه و افرو و سپاس ها به پایان بو همه پیشمرگه و فرماندهت قهرمان و دومایه من دویتن از سلاویت گرم پنیرم بو گیان شهیدت قهرمان شهیدت کرد و کردستانه و همه شهیدت ریکا آزادیه و مرواتیه زور سپاس جارا کدین همه بخیر هاتن و أبي أو كنا زورا مسجل. حميد زيباري من وكالة الصحافة الفرنسية. مسألة أو عملية تحرير السنجار كيف ستؤثر بشكل إيجابي على عملية تحرير الموصل وهل ستكون عملية تحرير الموصل أسهل من قبل بعد تحرير السنجار؟ بدون شك أي انتصار في أي مكان سيكون له تأثير كبير على تحقيق الانتصار في المناطق تحرير سنجار كبونمنا آزاد كردني شنغال كاريغريش جوره هبو ودجبه بو سركوتن لموصل. هذيك تنظيم كان من أواني تنظيم هل فعلا شاركت قوات بريطانية إلى جانب قوات البيشمركة في تحرير سنجار وهل ستستمرون في عملياتكم بتحرير بقية البلدات الأخرى البعاج وتل عفر وغيرها أم تقفون عند سنجار؟
الدعم الجوي للتحالف هاوپەیمانان بردمانی ئاسمانیان کرد و پشتیوانی ئاسمانیان بۆ کردین بە تایبەتی هێزەکانی پێشمەرگە لەسەر ئەرزی زەمینیش معلومە کەوا پێشمەرگە بە هەموو شێوەیەک توانی ناوچەکان ئازاد بکاتەوە بە هیچ شێوەیەک هێزی سەربازی دیکە بەشداری کردووە ئێمە بە هەموو شێوەیەک توێژینەوە بۆ پلانەکان دەکەین جارێ زۆر ئەم باسە باز بکەین. شنگار زورا مهم بود و زورا مهمه چونکی بیا حمای مظلومیت ملت کرد و بتایبەتی بەشێکی ڕەسەن ملت کرد و هەمیەتە وێلوێتێت که اگر جارێکی دژمن دەستی وش بچیت شارێکی بگریت یان تعدایکی بکات اما صدقات دێتوڵە لێتەوە کردن ئەوە دەرسێک بێ بۆ هەمیا که کەس جارێکی بیرلندێ نەکەتەوە زڵمێل ملەتی کورد کرد. ئەو چەلەکانەی کە ئێوە ئەنجامتان داوە بەرامبەر بە ئێستا چ هەنگاوێکی ترتان هەیە دوایم شەڕی ئێستای داعش و چ یارمەتیکی ترتان پێویستە لەلایەن ئەمریکا بۆ ئێوە؟ والله هەر وەکو معلومە شەڕی داعش شەڕی هەموو لایەکە شەڕی ئێمە بە تەنها نییە لەبەرەوە هەمومان پێویستیمان بە یارمەتی یەکتری هەیە و تا داعش تەواو نەبی ئەم شەڕە بەردەوام دەبی لەگەڵ داعش. As you know that the war on ISIS is the war for all of us, and that's why as long as the war of ISIS will continue, the need for all of us collectively must be there for this collective fight against the ISIS. جناب سروکی آزاد جوارش کردستان تیوی دو بسیاری دمج ملگلی هنه یا ای که اف اپراسیون هنه چندین جارا دهات اگرنش سرده ولایان سیاسی که هر جاره که دیگودن افم خدمت نوا شگال ده افم شگال رزگار کرد ابرو که به همت هزم پشمرگ کردستان هات رزگار کنه پیام ده بوان لایان سیاسی چیه اوین که هر روز جاره که پیام که برو واجدان ولاتین هرم کردستان و هر وها شنگالیان پیام امنات بوی ارک و واجبات سرملی و حکومت هرم کردستان و سرگردی هرم کردستان چه دیگه بیت سرملی و قنا هاتی رزگار کردن شنگاره ده با آبادان کردن شنگاره و قربو کردن زیان بکرد. والله رزگارکردن شنگاری سدست پێشمەرگەی ئەوە پەیامە بۆ هەموو والایانەوە ئەتا پێشمەرگە نەهات و ڕزگار نەکرد کەسێکی دی تشتێک پێچێ نەبوو یادی دێم هەمە هەوڵا دەین گە بەغدا و دیگە حکوومەتە هەرێمیش و شنگار ببیتە پارێزگایەک بۆ ئەندێ خزمەتێکە باشتر یاوێ دەڤەرێ بێتە کرد. برگشتن به کردستان 24 پشتی پروسه آزاد کرده جناب سروک چون دخانن ربوی بلند او کسانه بوده تو بتابتی لوی حکومتی هرم کردستان بسیاری یکم چند او بسیاری که بلند بسیاری دوم ما بس موقعی که چون دف بایی که دی بی که پاشم طبعا ویگاوی شنگار خوینا پشمرگی و ترزگار کردن و ویگاوی همه روی که عایدی هریم کردستانیه بس وقت من گوتی هم دی حول دین گه حکومت فدرال بغداد و حکومت هریمش ویک را حول دین کو ببیت پارێزگا اگ بوندێ خزمەتێکە باشتر بۆ بێ دەبەری بێتەکردن ئەفندە گوندێت کول جنوبێ شنگار مای کەسێک تێدا نەمایەنوکە مهم نسبەت ئەمە خود مرکز شنگاری به قضا شنگار الحمدلله بە ڕزگار بێ ئەو جدیش هەر جایەکی کو لازم بیتن دێهێتە ڕزگار کردن بار ناکەین چ جی ما بن یعنی بەس ئەو جی چۆلن کەس تێدا نییە چه حزب بردار نبوین پشمرگی در غیری پشمرگی چه حزب کدی بردار نبوین جناب سروکی سیدار احمد لهو داوی مرد بسیار که های
یعنی شنگال ها تا آزاد کردن با آبادان کرناوی و پارزگاه بونا شنگاله و چه پیگاه وکیه بسیار دوی پیشمرگه فرماندانی و جناب تا شنگال ها آزاد کردن چه دنیا بدن خلقی کردین ازدی یعنی جاره کردی کسک نیز دوی باجری داگیر کرده وقتی هم هاتن از شنگال دست بده زندی تدابون این قبیل که بلی پیشمرگاه ازکی دیلان شنگال دابون بسیار اول بو من تکرار که با یعنی شنگال ها تا رزگار کرده و چه پلانه که هم با آبادان کوی ویران بود اما من گفت پلان یا اساسی دی اما بید که شنگار ببیت پارزگاه بس ثبت بیا اتفاق ببی بین بغداد و هبلیری يعني حكومة هرمي وحكومة فدرال طبعا هالتعاود بيتن هرشيوش دستي حكومة هرمي بيت تقصيري ناكد بشك اما لازم بلانك بيت دانان واس ليرة بفرصات زانم داخازش كومالغاني في نتويش بكم والحكومة هرميش بكم الحكومة فدراليش بكم والهم حكومة منطقيش بكم كو هم همتك یا زورا جدی بکن بو آبادان کردنوا شنگاره و منطقه شنگاره و ازدیاب شیعه کی تایبتی اوه که دوی پیشمرگه شنگار رزگار کرد و چه هزیدیش چه دور نبینه و الغیری آلای کردستانش چه آلای دی نابل شنگاره بین هلدان ها؟ انشاءالله کس نشه نه شنگاره و نه یک بوستاد یا هیچ جایی که دیل خاک کردستانی داگیر کرد. برای سرک هندک باس و خواست هیل نیو هاون اجتماعی کاندا باس لا نگرانی کانی خواندکن بالنسبة للمناطق العربية الأخوة العرب لباري أو هاون اجتماعيانا ياخذ أو هولاتياناني بطيبتي عرب كان أجر هاتو بهيت شويك تاوانيان دش برای ازیدکانیان انجام ندابیتو هاوکاری داعش یان نکربت اوان برای ایمنا ایمتون براکان من دا پارێزین ئەوانش دەپارێزن بە هەمان شێوە بەڵام ئەگەر دەستیان کڵاو پێ بە کوشتنی کورد و کوشتنی برا ئێزیدەکانمان ئەوانش چارە نووسەکانیان وەکو داعش دەبێت. هەرچی لە دەستمان بێ دایکەین هەرچی لە دەستمان بێ دایکەین بۆ ڕزگارکردنیەوە تۆ زۆر سوپاس.